koyo sinduala soroho kasasai Yesus mangahapia Yesus olisi dia singko tudo sambayano Okiano abrigo Mari Yesus Kosianano Lisini Yesus Awi Santo Malu Omawi Anaga Singko tuno Sabayano Okiano abrigo Mari Yesus Kosianano Lisini Yesus Awin Santo Malu Omawi Di asanang kuswabon kumada tudong sanan. Anaw misi sa kapag iswang sambayan. Pinarahingan usundu iswang kerja sorga kaswabon lumayno lagi kaswabon datadaw sabat na ang sikaw ihay ko nakano pa ihay dot kapagyampay iswang kaysisan at sumambayang iti may nehe ahako gisambot alumi sa piramutan dahay paingkan gi kadaw imbulayan dahay dat iboros-boros no na popoy samok pakagu dahay dat iswang kaposyon nagirohani dahay kumadia. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Mabarsakod asanang kaswabon asanang hari Sabat kumada tidak sanan. Tumbayaan ako dot ang taod to kaswabon na bayno to nakasuwang ta nakagutit tadaw Sabat na bayno. Sumudia to kuno moy sambayang. Sumambayang mangkugyad dun do. Na sumudia mo kabaktian dot kaswabon na Sabat na bayno. Ako po alihwanom mantad ko asapunggot ay tumakis sa kaswabon na suwab. Kaswabon na pasuwab nga asuwab to ko dot papaharod kabaktian. Pukulampat to kaswabon. Pukulampat to kasuwab. Jadi tu niagal didit pasunsuryan andi timpud niagali gagayah di kasibukan dat suwab bulikan tarid pukulampat bohi. Kulampat to kaswabon. Isay no pakatun dahit opwasik ka pukul 4 pasandatan dati pukul 4 ino pun dahi opwasik ka pukul 5 mintang hindad siaran ulangan lah. Okay, kaswabon na po Sabat na bayno nga ilan na patulo da panambarasan dati nga ihumo na kinorohingan cari la Tuhan. Itinapapelajaran dat ay nakita ko dat numanda ko siya papiduo dahil grup-grup nga di 2 hari bulan 12 nga ay asado ilad 4 nagibay no mantad ko alumi sila suwang mantad ko di imbulaya dat kaswabon na bay no pukul 4 to kaswabon da suwag ayat no po dati bay no nga numan pa yung poho dahil Kitab Yesaya 55 ayat ke-6. Ihumo na kinarahingan dada mo ta isiyan na pa nga milad ihumon milad aruban
Om pangilahaw na kumadaw, dadamo ta isiyo na pa nga asamok. Kangko di karuhangko di teno om, ay mantad ka sapin sadu tamariti, kaman ko na pa sapin sadu nga, ilog ya sa borong rahat isiyad, intarus. Sapin sadu tamariti ham, nga pa di anwa ila ayat nga, miyampay dadamo tamila po. Om pangilahaw na siyo, dadamo ta isiyo na pa nga asamok. Ya di nala. Miyampay na kinarahingan nga, dadamo ta ay miloh pod arubahan na kinarahingan, miloh pod dati olahaw, arubahan dati ihu nga ihumon ta ko. Dadamo ta miloh pod dati asamok, miloh pod lahawon. Lebih kurang megalidik kamoyan. Okay. Nondaran sa pinsa do. Sa pilahaw-lahaw, bagian dalad. Nga pandit mintali pon la. Yan, pandit ditarikat-rikat. Nga, asan ang nagigarid ay kapinsa do sa rinsan-insan mo. Kapiruba nando nga, iri nando, tokom, kologod nando, ay misaw sarita nga, agung sarita. Nakura to ihumon dati o kinarahingan. Nuno dihot ay kabungaw. Tu ihumon na kinarahingan. Nuno kabungaw. Nakura to ihumon na siaran dusun ministry. Nakura. Kakuhaan na pa nga kapuriman to ko dat harodihot keperluan dot korongaw, makinangaw, yan din naretan dati di kanihap. Sayra na pod ay salinay dot siya motulan dati da kapagyampay nga miyagalidit ay so na po nga harata kurang. Miyagali na tagak. Isa lain eh. Awal di da sa nga lain. Ay sa lain sanong na di ka. Minturog pa di. Okay? Okay ka? Mukot-sakot di. Mininturog lain dito noong umpalay dagyan ako mangumin-ngumin om. YouTube okay. YouTube okay kanto. Okay no. Okay na page ki. Okay kan po man taka tila musa. Modog-dodog dito no. Minumang pinumutut tataruhay. Nakura to ihumon dati o kinarahingan. Okon ka isya ka magihum dati. Okon ka isya ka hot may rikot. No kagadi moy ako matidhin na tatabo na manguruto ka kung isain po mangukab ka. Nakurma dilad kasuabon na bay na to pagangatan pa kumadati nga ihumon dati o kinarahingan. Iso na pakakuhaan dat nakura to ihumon dati o kinarahingan, dadamot ta isiyo na pa nga miloh pa dati do arubaan, nga iti na pa kayong kakoton dati dating pubay no, ngay kamoyon dat hitih ta kunod kalim pupuson na pumagunan.
Secara umum naratian dati dot itinopot timpu dati dodondo nga hiri toko lapap haramut giande ipatung kon maipi di Raja Nebukadnezar inapodihit rati dit ongo tulu ongo kangkab itawak igakod karam nga iati napodit ti dendo nga hilog gakod pensuang na nga ilo kamunda karam tunturu hiti toko. Jadi iri ko kuan nakura tu maghum to ka kinorahingan tu iati na po nga hitik kalimpupuson di ti pamagunan. Tumbayaan ko itinupod dendo nga kalimpupusan pamagunan. Dok kayo panumbayaan ko piyo bo. Ayakin ko dondo na pati nga pangalimpupusan pamagunan ka. Dok kayo na pagkayakinan ng paing kukura tapat ko amo. Intangan na po dati iti kantakan na dati bayno nga agumo namatilat awayaan dat itinapot ay kolohingan iti pamagunan nga akito dati agumo ilong nga dati imbulaya kumoiso kano po nga titilumuyod naratian dati dat itinapaluyod nga haro batas sa kinarahingan dat kuna di poluyudon iti pamagunan miagalit ti di bayno ka antakan dat pinaluyod di zaman no iso na pondohot kapailan kumada kayo ay iso na di ti paluyudon nga dat agayo miagalit ti nga ila buluntong busur ko kutaru di awan sumilid iso opi batasan kumada kayo man tadi di obuli mo panudok ka buluntong may napagya panudok buluntong nga apa sa tunturo iya di panumbayaan di gulo-gulo no kadit ti kamulakan hingga di loy masa ay apa sa ti tunturo ko ka naratian dati dot ilo pia moluyud nga iso mantad ko kapakitod ay mila na borosan kalimpupusan mo moluyud impero moluyud hinado kayo ipiyahit luyud darumikat nga ay salinay dot iyot ti hokoloy no bayno nagimo titid miagaliti ka o nakante kinagumo idi sampa-sampa dat papintamo na tulo nilo boka nga timpo na po bayno itinapot megal ko bawang pia dati iti nga parit-parit ngayon ngay inggaya ay mamaguna dit baling kakak ihitachi manginggayo mangiralom iyo di pia nga lumuyo di kasari agumo kayri miagal ko iti magalab nga iso iot ay bencana alam timpo bay no okay? Labi po na dilo dambukon magalab po pondo lihon ngay iti dati iti na po dati nga kurang kapi magalab nga harohit talabalab kumon ko na po talabalab nga kulong tamodon kaya kapirigi tamodon kakapira ko rin o gumo akinayanan dahiti datid o sorob labi po na dit antakan di pemerintahan dit bandera tepurak tamodon kakapira ko rin o gumuot o sorob kawalayan o sorob no hilo o sorob hilo na tamodon namadyo lolo ka kadiboros kapim tamodon ngiri ko peng kuro iyo ako kailo iyo kayo himatugya may panomod diri ni kamon ko talabalab it tinomod maturi ko nonsoy na kahit iske kiulo
Di sekolah rendah kiulu nonsoy nakadiri nosorob di tahun piro pori dioi. Matu di nonsoy soy rigi. Om gempa bumi. Mia gali di gempa bumi nepo nga idi nako kurang-kurang got haro ti panas sakit. Ni kan toko nako kurang iri nga. Adit tulun apagatan soro ko. Gempa bumi ngapa ti lembu si kasari. Pira-pira tahun di nakatali bom toko kumbal ko puriman ko mundet gumogor pemogunan. Nga umbal na pa di tahun pirohit ginumogor iti Gunung Kinabalu 2015 kari. Olihuan gudi 2013 ke 14 ke 15. Ginumogor itu pemogunan toko. Ilo na po kamanda gempa bumi nga doho na po kasuayanan lo nga songkuro di ginayot ti pemogunan anun oguyo nya galit ti oguyo ila YouTube oguyo ime galit ay dadi oduya kapiyo bo nga ilo na papakitod iati na po nga iti to kana kompo kana pemogunan iti pia pemogunan dati nga akunggu ngai milok kungguon oguyo gempa bumi. Perang, pengkura peperangan, pati lembus po kamu. Perang kasari, ako na pati bo. Peperangan gitu. Tumalib. Isuang dat keluarga nga, parangi mati. Di keruhangan parangi, nga magisusuagyan de parangi di bahari perang katasanong, haro hitamo. Nga manta kadagay parang katasanong. Jadi itinupop ay pisangadan komuyundot pertumpahan darah nga itu malib haro kasari haro na pod orongaw dati iringa ita orongaw suway pondo hita orongaw sakira na pamiyagal ko hiti kinayon dati haro na po magititibas sa hilod ay hingga asaro haro magititibas sa hitid dihoy man po ko takinabalu lagi haron po magititibas sa iti ko takinabalu sandakan ano korongo lagunundat numan dilo lisok ko iri ka ano korongo magitutumbok ko hilatuaran ato kono korongo irni kumon kud suway pa ita orongo o gumuit o kita dilo barita nga suway pa ita o kito. Jadi nuno na po hikatumboy yo dating pubay na nga milo na dati borsa na to kay kalimpupusan no po maguna ino pa ikaw bungaw ditong Pinay nga oy lani dati dat kalimpupusan no ay ahir ay say dati dat kasimbanon ito'y mito kan irim-iri ay lanam no kuro rito niya galit digi miagal po siyodop to kono siyodop mongigit ko karita siyodop kanun di karuhang no ay siyodop ako may dagya urut-urut tayo hilo lihawa ko ngon di karuhang no urut-urut tayo okon nagi katudo do siyodop lebih kurang miagal dihit kanta-kanto katimpo bay na tibo oy lo ta konod akhir zaman dodondo ka nga okon lagi siyodok diri na matuing ngondorogon bisuhuo dito digi okon lagi siyodok namila ko mo yan ila tanganak dati ila komolahingan tanganak wagu manto ko poilo nga no
right na pakasumimban dat kaposyonom niya galidit tam iyati nga kapuriman mo iyati kadaw nga susaid sumimban gid akhir zaman ka nga akhir zaman nagiti ka akhir zaman nagi nga iyati takanati buah kam itu mi itu hit aralanda kaposyon irim-iri hit hubungan no kumakinorhingan miya galidit ay so ikamondot pamugoton ko piyo it asumambayang pansasambayang iri kasari it basat kaubasanan daw iri kasari kaubasanan daw tumanud keke armin suswab tumanud yo nandadig jadi ino padadi man dati lo nga mantag ko ilaan dati kalimpupuson no pumugunan dodondo untuk haron no kasiwatan dati dot I will go isa no paralan dati I will go nga ilo no kamundat magihum to ka kinorhingan ihumon to kay siyo nahino na siya di bo nga iyati at napalid maghihum to ka di ralanda gumuli okay suway kay ri suway ka iyati no pati nga ikalimpupusan na pamagunan nakuroh naku tu maghihum to ka kinorhingan dadamot at miloh to ka poy siya ay hum miloh takopod arubani siyo kakuaan na po nga dadamot ta iti na po kamoyandat pintu kasihan nga apon na sampon nagi harap po kasiwatan datid kotorimo ditit titahak ko kinorhingan maya dot Roh Kudus pintu kasihan Peng kurati kawan pintu kasihan. Harus sangulo na pang khotbah dot seminar wahyud no kongad hilod dam hilod daerah so okay di tahun 90-an 95 ya papaharoh nunday siyod seminar wahyu Seran po pinapahari si seminar wahyu nga kagumuan na pagyati gereja dati nga na po itatobon nga duo iti tatobon dot gereja jadi iridi anuan siya ilustrasi it kapagalan dot iti na po pintu kasihan do kinorohingan nga miagalilo tatobon do gereja hara duo hilo round daw jadi paingukab patilo patulidon pula nga nasampon na matitiso ilo kasi yan nasampon tiso jadi iso padilo paingukab ilo na pagyahawon dati nasampon na dihit tatabon da tiso iraw na tabon tiso pengka gusawon to kanala tiso paingukab kanda sumampon nga iso nandala kamondat pintu kasihan naratian dati da iti na pakamondat pintu kasihan kumuiso pasti iti kapatayon ina pa itulon da midupagun nasampon na pintu kasihan tun nailanta ko dat iti na po kasiwatan dati miloh darumikot milod bertobat monimban ako po siyan dati kumakinorhingan nga antak kanod iyati no po nga sangimpasi sangimiyaw puji Tuhan mantaditit ay kasiwatan da tahakon no kinorhingan kumadati mamuhoboh tako pakasari kasuaban no bay no nga puji Tuhan kapag yan pahit ako pakasarit isuanggat kay si sanit papakita dat sangimiyaw takapatiwangit harahit haro isa o video nakita ko hingga iti yung pasangulo na tando iti nga natangkiadan di karuhang daw hindi tupagun Sairan nari kati penghormatan terakhir
kadidit monomboros om pakianuan tekan desio kad mumanggi karuhang tandu dot manahak dot panambarasan om boros na kadidit itandu idi nga kailah kau dot ila no pakaruhang ko saira no pamodop yahay mimpu nanda monitat tatinggin ka nunuri kamondat saira no pamodop nga monitat nanda siya tinggin ka kakuan no po nga ologo dogoruk ko goruk nya galo dati wo it nga kobong po goruk komodop hirid ipe hirid bilik sampapi nga korong nga goruk boras na padidit karuhang daw di nga dondoh na padi nga ay naratian kud ina pay goruk kidi nga papaylo de isya no po nga paimpase pakasari bay na ay sa na di goruk kamun po nga ano hino paingkan lagi kadaw tit kecariwitan dati iti cariwit teko iti teguran dah kayo demi karuhang irin pa nga papakita hina pa isiyo jadi dadah mata yati no pa nga paimpasi may na dati ahawa ilo kasiwatan dat tinahak kinarahingan iti pinuhobo dati sayra da kapamon sa ito kadit kapiyan to karahian kinarahingan nga yadit takoy kinatagadan bo megal ko may kapanakaw ay nadapatan mumunsay kad arat ay nadapatan mungkin dat terlibat ke kemalangan ako'y no halu minay kasalakay bahar naratu ko ako'y no halu narurualan na ay bari lang ay no halu nga ay sanan na po ritang pinay nga isuot kasiwatan dat pinatahak kumakinarahingan kumadati mantad kinarahingan kumadati moid ilo na po pintu kasihan nga ay haro pakasarit iswanggot ay kaposiyon dati o miloh tako pakadaw dat magihum makinarahingan to sayra dami dupagun ay sa no kamon dat magihum tako kinarahingan suway ko iti kamon nakapatayon nga naratian nagi dati dat iso no po tanda de ilo no po rusod de kinarahingan nga nagayat tamantad tulun mantad dati naboro sa kita buahyo dot ina pay tulun da araat nga patilang busay siya mumusid araat ina pay tangasanong nga patilang busa mumusid kasanongan kakuan po nga ilo na pagyarusod dat kinarahingan nilo nga ilo na kasari imo misunod dati dat gisambok ko hondom takod hinggay arat hinggay kasanong sayra dat mumunsay takod dit kapiyan takod ang kinarahingan dat karahian mimbulay na hiriginaw dati ay dadi osonong iti hoy ka niagal makapedire sayrad momon sa ito kakaratan nga tatap pasti dat harohot kaboras sa iswang ginaw dati takoro dat ay dadi osonong iti ka nga ina pa momon sa katilong busit karahian dati nga mantad da ginawa dati dadi osonong iti ka nga mantad da karahian to ko iti tinan dati man pati bayan mili makiampun ka iri na pa yung mga laki milah ta koy makiampun ka
iri nu mati i mangala kapiyad di. Nga ata kamadi ilanam sayra dot ori kati kamu na makiampun. Kana po ditambalut. Mo ngayon ko nanda patad di tanah pumoy karaja kasyo. Nga antakan po ding hari Sabat. Ngon ko nanda po tada i tanah hari Sabat ang pay. I na po'y katangaban ko nga. Dada matindad. Kando kangkunda mo misunod di tanah ko kasyo. Dada mat kundad manaw-panaw di itindalanan ni Haimay dihiri kerajaan di tanah. Muhat ako nanda siya peng accident to kapatay to debay no kasyo. Nu kanda ay say buangot tisyo. Ay say buangot tisyo nga. Iho piya nga so bolum mo ka rin katahilaw walay ano asimbayan na ginawa ko kasyo. Iya di ta komandi. Iya di ta ko bo. Ay megal ko ititulan naratian ta kono dot hari Sabat pa nga rumihat ta ko giagi. Mundorong man tadi karaja nga iduk osaraw hiri peralan ke posion boleh jadi apangkat ko diri madadid keturun pangkat korikatan ngapain tatap katagadan di taukid arumikot hari Sabat tadaw di baino may ko di karaja mimbulay no matiga pa isuang ginawa no gid ay pengkuro kumaditid hari Sabat di baino kumaraja aku sigo kaidin oholu hiti sigo kaidin oholu hiti nga nya gali di kompom na di tia di taise no komondet pengkuro marit tia digi pengkuro ko tasaro tadaw do baino may kadi karaja manta ka pahit open ka di don malayo wo may kadi karaja gitu kawaya ka di kaboling kahangan kaholu kamun padi nga naratud isuanggot dusoh gitu jadi tasusay mo musoro gitu oy jadi ino pa'y podosi dati tinga ay tako di nelanam sangira ilo duo ilo atutup pinto kasihan iti kamondo ohalu toko apatay toko atoko ko ilo umaduo atoko ko ilo sayra ilo rusad di kinarahingan dot anuan mantad dati ilanam sayra dot pagulian anuan kagut pensaduan pagulian pagiduan mantad iti pamagudan tako di ilan ilo nakakuan dat iati no po nga dadamot tahar kasiwatan dati dadamot tapay miyaw toko araw pati pinuhoboh dati pailatan toko po tay ko ay milom mamanaw ihumo dati kinarahingan dadamot tat kohondom kasari toko pod hinggo osonong hinggay apatut hinggay kapiyantok kadong kinarahingan papakitad ilo no parusad de kinarahingan nga hinoh pod ikapasyan dati ihumo na dati pinarahingan kamoy na pala ihumalam minsan mo ka na bagyan na mo iti na pa kamoyan dat ay kinahinaan iti rusad kumadati nga iso kasiwatan dati datimpo bayno hinggod iti na po Roh Kudus nga milo dati borosan dat iso o titahak kinarahingan kumadati panguhub na dasyo hilod iati no po nga kano tokod magihum ba kinarahingan dadamot tat harap po kasiwatan dati tumano do boros si Turilak ko dito sa channel kumaraja ita daw sabat na po nga miyagal di sumahaw do ko dumat
Wengkuro di komunda sumaha kadumat, komunda po nga ino po gay kadumat di nga bahaya gari gi. Awayaan no po sisianit pakilahan ariyaw no po. Ano mo no kayo salangan kabulian awayaan no po ti kadumat it kumunta kasisian kahom mitambihis no po gi. Wah. Suay kayri iyati nakura tu magihum ta kinarahingan dadam mo tamila po isid arubaan pakuaan na po nga timpo na po boy ay iti dondo iti nga ay iti na po di kamoyan dat pangatapan nga aruhay na ay alimpupusan aruhay ni alimpupusan ti pumagunan tumano din narotian dati kamun po nga timpo na po dendam iyati na po nga atapan daw nati hingga hi wagas hingga hi tapol hingga parok hingga hi tapol gitu ikulit teko ipun irinit insanan no pulat nang retan dati ditino nga ilo nulat pangatap dati lo bo atapon hingga nanangkuit wagas sa puentapon. Puji Tuhan tu sira dat numanta ko atapay nga insanan to kono patimpo bay no nga iyati no hit wagas ngay ipilion inopili wagas ngay to kotti kada to kono ongoy silid di parok kada to kono iyati no po nga ipun di man iduo. Okay. Jadi naretian lagi datid itina timpu dendo det atapan toko om iri ni kakuan det ogumuilo kantakan katakan doken talang tu ilo nahi mumusid iati no nga atapan det timpu bayno itina patimpu do pagumbalan nga dadamo ta itaguangan dati iri na dadi kakuan det iati no po sebagai pananu de kinarahingan nga ologod dagi kadaw dot popointalang popolombus seboros kinarahingan isuang no kaposian dati okon no maya itit paboboyuhon dati nga maya nagi kadaw tit paboboroson dati om suay kairi naroitan nagi dot ay mantad ko itinapo timpu-timpu dadandati nga ikalimpupuson kanaw takono kumaraja toko miampay da sumambayang miagalagal di tadaw po bayno nga itadaw do kalimpupuson da pinatahak kinarahingan kumadati tumbayaan ko dot agumu nohot kasibukan do kaposian do kayo iyo ho nagi kadaw hali piadot ay agumu kasibukan dati nga tokoy milod olihuan itit sumambayang kasuabon tadaw piad it sibuk na nga miagalidit puji Tuhan tu sumampat tokoy ino pa'y harapi ramutan dahil karajawon pa'y rongaw imangigit karita pa'y rongaw mamutong nga ay di mamutong bay na lagi mamutong manikita daw suway ka tulandat rumasam pa'y rongaw mongaw mangis-angis magansak ko dun daw pa'y rongaw ila na kamoyan dat itinay titahak kinarahingan timpu dat titahak kinarahingan kumadati may to kono ahawo ilo dadamot tot hino kasari kumaduod kalimpupuson nakuratu magihum tako da kinarahingan dadamot tot milapod ayhum kasari isiyo nga
manuh day kinarahingan da iyati na po nga papaintalang iti kamoyon da kebajikan. Iso na pamantadot ay ralan dati milom mo gihum ba kinarahingan nga papatudok tako papaintalang tako ti kamoyon da kebajikan. Manguhuk tako di tulun-tulun di apatut. Haro keperluan deman dati uhupay. Painsuang lagi kadaw ti kamondet kapuahangan da ginawa nga kasari-sari dat hinad isuang ka kaposian dati po da bayno. Ina pa di kalimpupusan dat ay aritan da iti nakurah na kuto magihum ta kinarahingan dadamot ta mila pakasari siya arubahan dati nga iti na papamagunan naretanda iti dat semakin ingkar miagalit lunggar, okay? Semakin ingkar akan hukum timpu na kasusahan nga koronog da iti rumikot. Kadi mangimbulayom paingkuro takamatid sebagai pananu da kinarhingan dakaw na pakapurimanom iti napot ralan dat jemaat dati detumanu di laboras kinarhingan nga semakin longgar ko semakin tegas nga ako nun iyon na po magako na po ay miagalidit ralan ko na po manghigititik hukum-hukum boros-boros kebenaran na kinarhingan nga miagalidit semakin longgar miagal ka hari Sabat Pailan tako na da hari Sabat iyati ka nga mimbulay kasari iginawod ay bonda manusakin ay bo kinarhingan manusat tulun bo hari Sabat nga mandati palunggaro hari mila dati pabulihon ay lanta kayo man ay abuli ay agumo po bo ay patut pada nga iyati dati bo nga hari nga milo po bundod dadamot bo ka iso nolo nga aratian takunod ay pingkah ka nga haro hinga dati nga aratian kinarahingan iti bo puji Tuhan dat painggirat kasari no pano ipanumbayaan dati nga sakira na pod mumbal na did lumuhoy mula ingkar iti kamondot panandudan dati kumaboros-boros kinarahingan nga papakitoh dat ay kamondot ingkar takon hukum-hukum makinarahingan nga naratian nagi dati da iti na pamagunan nga tumaguang iti kasusahan dat koronog ay pengkukurahid varian Omicron kangaran Omicron ingaran daw ilo nangaylo kamondat masa kasusahan dasat kono tidden do bo sayur susah kamu susah magihum bo sayur timpo bay no ay apurimanan di hilak kampung nga hinggo dit iya hay piad hilak kampung mo malihi bo sayur bo mo diri kaday ko ngayon po kondingaw hila nagi mamajak ada di apatut sepatutnya iya po di kampung nga ay so da komondet may pamulid rarapon nila kaday ita patut da nga ilon nala komondet ay iti na po di komondet kasusahan
di korono bunga rumikot. Oh, dirasun. Iti racun rumpai ki. Pura itu numanda ko poneko oh. Naka naik dia ga tangga sawit kah? Nga akon ko ikala pa sawit no maguno rasun. Mangungumo maguno yun. Mananam paray. Mananam buah-buahan. Mananam bagata. Maguno hingay. Dadi apatut. Jadi suai ke ilo komondot iti ralan keposion dot iti timpu do baino puri manana dati gatang go barang makan gatang ilo tau rasun puri manan muti ki simin nakanaik kada kodik mantad de hila no pod suok nga hopodom siam nakanaik do no podom duo numaik po bosi kakago Hirin na gindad kanda ako tulun nga numaik kumangin nga numaik tu gumusa gya adi numaik nga imilo tu gatanggit it rarapawon nuno po man dating ay ni mangga tusin makasari bo ilo nanday paporikot ta kamondat ilo nanday kamondat kasusahan hidup puri manan ta mati. Jadi dada metet apuri manan ta katikan takan iti dondo nga itih nagidadihit iso kago pagangatan kumadati dot rumikot ko kumakinorahingan ihumun dati siyo isay na ko ilod insan tadaw ori ka tatimpu monotas ta ko po nga milong magihum dada matapait sang imiyaw ta katiki pinuhobo ki pemusarahan di pentapot iti na kasiwatan dati dot magihum bakinarahingan puji Tuhan pukul 6 isoot patandad asanonggot suab no po nga kaano to katumimpu no pukul 4 itu iti na pelajaran no bay no nga nahay no pukul 6 anaruh pabadalo man kapiyo bo nga oputan dati dot ay hilag gereja do bay no alumisi kadaw lo sekolah sabat nga dati buli jadi ikotbah nga do bay no omoy dadat irin na hikano dot ay papaturi dong kago katumbayaan dati dat tumilambus dat koin semok kumakinorahingan tu ilo ni kamondat dada metot mila dati ihuman kinarahingan nga pagano to kono kasiwatan da magihum bisyo gumu kagaton dati maya iti obasanan korohian dati ay mo ni kita daw kopi sahap idi korohian na kinarahingan nga may to kono pori ko to kumadaw gumu piahat timbabawon dati nga iyon na pa katumbayan natin uhupan to kay kinarahingan sayra dat tapat kapiad iati na po nga haro ginawo kapuriman dat rumikot kumadaw Ituang pemungkunan o kutawayan o kumupagumbalan no ponukaraton o pagkayaan iti pemungkunan asarusin dualan asaruit ko'y hadan no ponukaritan okay kano misisa to kadusang sambayan kinarahingan iso kada sorga pansikaw dat kaswaban na bayno ano yan hay dat minangaling pupus kagot ti
iso pakag panamarasan da alumis imanahakot pagangatan lagi panuhuan kumadahay dami somok manopot kumanud dia. Kung iti napatimpo da budandok nga iti nakaman nakalimputusan pamagunan iti kantakan pamagunan nga haro ngay di papapurimon dahay das kapatut dahay dat misamo papa turidang ipatubayaan dahay kumadi. Ang dimo na kabalikahangan kawayan dahay nga kada ni hay may pangkiaday may ni hay upay bisang balino na pandahit abantalan dahay nga pati lambus siya isiriba kasari da pangkakan ko. Kung sikaw do tada do bayno harakag suwatan dahay kapag yampad maya dat kabaktian dat hinggo na po gereja o online da sa bato bayno kiri ka daw nga iso kagihid kapag kitad harakan nga dandahay pati lambus kasari rumikot ang maghihundi. Ang sikaw Tuhan mantadot sa kadulok madahay ang punanten salan sa dahay tinadi sambayang dahay sa ngaran ni Jesus. Amen. Okay, kung sikaw kinupugyang dati nakaswabon na bahay no home kada dati ni huway kaswabon na swab pukul 4 kapag dat minggu na swab pukul 11 pitang daw magiruruba kapag naggereja likas mo giangis-angis sa kaya kita ngingis tinakaw sa nang hari Sabat o sa nang nagpapindalan na kabaktian dokta daw naman. Awit sa tumalun